Om Swastiastu, Titiang Niwayananda Putri, nomor undi 12. Jagi nguacian cerpen, sani memurde, ring sekolah. Kekawian Mas Japut. Some-semeng ring sekolah, sampun sayage, guru lan sisiane mebaris ring lapangan, jagi upacara bendera. Samian sisiane tertib, rikale upacara memargi kantos puput. Ring kelas dase besek, sami sisiane uyut. Duaning gurune jagi ngicenin ulangan nada. Jane, adi rame kene kelas, jak sebecara dipekan kan ramene. Gitu kadek metakon. Yeh, kadek sang tawang, jani nak ulangan mendadak. Pak Nyoman ngumumang sod upacarane. Jane mesaut. Oke tuh, cang nak mare teke, sing milu upacara. Mesaut kadek sambilang kenyem-kenyem. Kadek nak mulai rajin, teke sek duri, muleh sek malu. Gitu komang nimpalin. Weh, ngorte gen, enggalan masuk kelas bapak melajah tusing, apa kerjawab nen? Ngorte dogen, melajah si luwongan. Ami ngopak. Inggih Bu Guru, komang mesaut. Ring kelas, sami sisiane melajah. Nenten suwe, raris rauh Pak Go ngaji. Pada asana, Om Swastiastu. Sisiane ngucapang salam. Om Swastiastu, saur Pak Go ngaji. Sampun sayage jagi ulangan puniki alit-alit? Pak Go ngaji metaken. Sampun Pak, sisiane mesaur. Yening sampun, niki wenten kertas soal. Icen siki-siki nggih, Pak Go ngaji ngatikain ketua kelas. Yening sami sampun poleh, cawis nike soalne. Bapak icen galah, kantos jan pelajahan puniki puput. Lantur Pak Go ngaji. Sesampune wosan nyawi soal ulangan, Pak Go ngaji ngiceni tugas. Wosan punike raris istirahat. Tet, tet, bel istirahat. Nyen sing bisa nyawab soal ulangane mare? Komang metakon. Aduh, agat melajah mare. Lancar cara di jalan tol nyawabne, tapi malin buku. Andi mesaut. Rauh Ami nimpalin. Buih, nyen nyawab cara di jalan tol lancarne. Duwag saja toh. Tuh, Andi bagus genjing. Biasa entomi. Andi nak mula duwag. Duwag nempe. Janu nyautin. Ami kedek lan mesaut. Benah san ento jane. Tet, tet. Sampun bel masuk kelas. Sami sisiane masuk ke kelas. Nenten suwe, rauh guru ngeranjing kelas. Om Swastiastu. Sisiane ngucapang salam. Om Swastiastu. Gurune nyaurin. Pepelajahan memargi sekadi biasane. Sisiane jemet tur anteng muratiang guru rikale ngajahin ring kelas. Galahe mejalan, mangkin sampun jagi budal. Nanging sedurung budal, wenten pengumuman saking wakil kepala sekolah. Nunas uratian majang alit-alit make sami, mangde benjang alit-alit make sami, makte alat-alat kebersihan lan nganggen busana adat Madya. Santukan benjang jagi ngayah bersih-bersih ring pura dalem. Baos wakil kepala sekolah. Dek, sedang luwonge mani masuk bersih-bersih, cang sengai tugasnya Pak Yan. Andi ngorahin. Ya saja, Pak Yan ada ngemang tugas. Agat betul cang sengai masih.
Kadek mesaut. Adah, kita bemales toh. Cijak dua nih mulai peturu males. Ami nimpalin. Raga ajak dua nih nak sahabat sejati. Hahaha. Kadek nyautin. Luongan jani mulai. Gai malu tugas sagat mani urena ngumpul. Jana nimpalin. Saja tuh dek. Pak Yan kan keto. Diapin bersih-bersih tugas nak tetap mengkumpul. Ami ngorahin. Nah, mai jani mulai gai tugas. Yang sejana ngai engken. Bareng-bareng ngai gitu. Ami ngajakin. Oh, dadi masih Tommy. Apang enggal sud, apang ada masih salingan ajak mekedekan. Jana nyautin. Nah, yang kita unduke raga jak kadek lakar kemo masih bareng-bareng ngai gitu. Andi nimpalin. Oke, yang kita jam 3 ke antosang jumah janoe. Jana nimpalin. Nah, yang kita jam 3 bemulih rago. Oke, mai malu mulih jani. Ami ngajakin. Nah, Andi nyautin. Maka sami raris budal terjaga jagi mekari tugas ke umah jana. Inggih wanta asapunike cerpen sane mamur gering sekolah kekawian Mas Japut. Puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Om.